rokavice, kada imamo par mešalcev betona narediti. Sad, ajde, pesek Dubaj, ajde, sad ćemo. Koliko ljudi poprečno ima reči? Mislim, da je Jerca isto vprašala. Isto je vprašala Jerca. Kaj je dol padel? Moja statistika je dobra. Dobra statistika, jaz sem lahko uložil. Čisto totalno nezanimiv, kad te ni strah. Ja, daj pot malo posran. Kaj je Alenski, živčen? O ne, kva, jaz? Dajte, te vidimo zdaj na testu. Bravo, Alen! Sploh ni bilo tako strašljivo, glavno jaz ne vem kaj sploh se vsi to bojejo, glavno to je zaplanizem. Ajde, uđe! V bistvu je ful dober. Za nama je prvi spust, bilo je kar hiter. Imaš jajca zdaj za naprej? Zanimivo, da si vprašal. Mam. To je prvi challenge. Vzameš tole, staviš gor jajčko, probaš priti na drugo stran. Smo? Ja. Neka mu vidim jajce, star. Nič pa procijo jajce. Se bomo mogla porilati. Ja. Neprijetna situacija. Se bo. Pravilo je samo, da moraš jajce čez prinesti. Nikjer v pravilih ni kako. Škaj to on je mišica, ampak tle sem pa. On je. Svetka, hvala lepa. Kaj preč, Maha? Kaj si zgodil? Ne velja. Res ni bilo lahko. Naslednji challenge, rabba sušalke, zdaj bo pa pela. Zakaj smo se odločili? Refren je ful tak, da moraš celimi pljuči narediti. Fajn je tudi, ker smo tam sretni česar, da noben nismo. One, two, three, drink! Kako neumen. Če to jih dajo v bovcu, je to to, ne? To, Alen! To, buraz! Ajde, buraz! Ajde, brat, bremzi, model, bremzi! Oh my god! To, buraz! To, buraz! Kje si, brat? Ja! Ej, šerite! Hej, šerite zdaj ta video! Pero Martić, we love you!